Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bavuga ko igikorwa cyo kumena inzoga zituje ubuziranenge ari imwe mu ngamba zafashwe mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'abaturage by'umwihariko urubyiruko no kubungabunga imibanire myiza mu miryango. Kuwa 9 Kanama 2026 mu karere ka Gatsibo hamenwe litiro 22,787 z'inzoga zituje ubuziranenge zari zarakusanyijwe mu mirenge yose igize aka karere zigahurizwa kuri site y'akarere mu murenge wa Kiziguro. Abaturage bavuga ko izi nzoga zari zimaze guteza ibibazo bitandukanye birimo kwangiza ubuzima bw'urubyiruko, gusenya imiryango no gutuma batagira icyerekezo cyiza cy'ubuzima. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo buvuga ko igikorwa cyo kumena izi nzoga kigamije gukura ku isoko ibinyobwa bishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Abaturage bafite izi nzoga mu ngo zabo barasabwa kuzishyikiriza inzego zibishinzwe, mu gihe abazi ahakiri izicuruzwa basabwa gutanga amakuru kugira ngo zikurwe mu baturage burundu.